Šećala se lepa mlada, dole gore kraj Dunaja, iskala je k sebi para, zecala se navedala, šetala se lepa para, dole kraj Dunaja, šetala se lepa para, dole kraj Dunaja. Dobar dan, poštovani gledaoci. U Galeriji Srpske nacionalne akademije održana je izložba slika koje su nastale prošle godine od istaknutih likovnih umetnika iz Toronta. Organizator ove izložbe bio je Đuro Lubarda, inače i sam poznat kao slikar. Kako je to izgledalo, pogledajte u prilogu koji sledi. Dobro večer, dobro večer. Evo, pitali ste kad će da bude otvaranje, evo, zvanično, konačno, evo ga otvaranje. Jako je lijep osjećaj kada nas zadesi nešto ovako, kada shvatimo da ima puno nekakve energije na zidovima koje smo ukrasili slikama za ovu izložbu, i o ovoj izložbi smo razgovarali još od juna mjeseca prošle godine Đuro i ja. Tako da nije lako organizovati nešto ovako. Naime, Đuro se eto potrudio da se pojavi na svim tim kolonijama i da pokupi slike od svojih prijatelja koji se okupljaju po tim kolonijama, koji rade, i ja ne znam da li im je značajnije tad da slikaju ili da se druže. O tome će Đuro da kaže. Đuro je oslobodio kolonijalnog ropstva. Pa ja mislim da izložbu prije svega treba da otvori Gaja, ja sam to zamolio u svom tekstu koji se napisao za katalog, i tako da ću stvarno njega zamoliti da otvori izložbu, ali ja vam sam nešto da vam kažem. Dragi prijatelji i ljubitelji likovne umjetnosti, ja sam jako počašćen što ste vi došli večeras da pogledate umjetnička djela, odnosno zapise mojih kolega slikara iz onih kolonija u kojim sam ja boravio prošle godine. Zašto sam ovo donio? Reći ću vam, jedino gdje profesionalni umjetnici mogu da se okupe danas kod nas u Matici, izgleda konačno su one likovne kolonije koje su opstale u ovim burnim vremenima, i u njima se okupljaju vrlo značajni likovni stvaravaci. Mogu da vam kažem da na ovim zidovima su sve akademski slikari, članovi ULUS-a ili Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, i redovni profesori i likovni kritičari iz Matice. Zašto vam ovo govorim? Gaja će to poslije sigurno vam reći na otvaranju izložbe. Mi smo u jednom apsolutnom kulturnom sunovratu, i eto, u tim kolonijama se nalaze profesionalni umjetnici i pokušavaju na neki način kroz druženje i razmjenu iskustava da ponovo negdje vrate se u ona vremena kad je kultura nešto u Matici znači. Eto, hvala vam i molim Gaju da zaista ono otvori izložbu. Đuro, hvala vam sve što ste donio. Đuro je u svom tekstu, tom putovanju i tom svom nastupu po kolonijama, pošto nije samo tamo bio gost, on je i nastupao, slikao svoje slike, beležio svoje neke inspiracije, najavio veliku neku renesansu, dolazak renesanse. Vi tu renesansu ovdje nećete vidjeti, te renesanse ovdje nema nikakvih rušenja kanona, ovdje nema ničega što do sada nismo vidjeli, ali ovdje probija jedna toplina, probija jedna energija sentimentalnosti i nostalgije koja nas okuplja baš po toj liniji udaljenosti od onoga što smo napustili i što poželimo ponekad da nas opet zagrli. I s te strane sve to
što je na ovim zidovima ima jednu drugačiju vrednost i dobije jednu drugu dimenziju. Ima zaista vrednih radova i ima vrednih pokušaja nečeg drugoga, to je da se slici vrati snaga, jer u nekim savremenim tokovima umetnosti slika više skoro da i ne postoji, pogotovo što svako drži milion slika ovog trenutka u svojim džepovima, u tim malim mašinicama, može da gleda šta hoće, može da bude gde hoće, može da bude u svakom vremenu, u svakom veku, u svako veliko umetničko delo. Taj pokušaj je u stvari ono što ima snagu tamo gde to prepoznate, ja neću da imenujem sada ovdje nikoga. I to je ono što je vredno i to je ono što u stvari zaslužuje pohvalu i zbog čega Đura zaslužuje pohvalu, jer je te stvari stavio zajedno, pored ovih, kažem, naših nostalgičnih ambijenata. U tom smislu ova izložba ima svoju vrednost, otvorena je, izvolite. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete kuću ili stan ili želite da saznate koliko vredi vaša nekretnina u Durham regionu, obratite se Vik Dejanoviću iz Royal Service Real Estate na telefon 905-924-4250 ili 416-835-3341. Možete poslati direktan e-mail na vic@royalservice.ca ili posletiti njegov website buyandselldurhamrealestate.com. Izložba je prodajna, za cene obratite se Đuri i Vladi.
Ja se zovem Anžela Mrdak i volim da posećam izložbe. Moja mama je Danijela Mrdak i ona također slika. Pozdravljam srpsku televiziju u Torontu i čini mi veliko zadovoljstvo što mogu par riječi da kažem o jednoj po meni dosta značajnoj izložbi. Ne što sam ja jedan od kreatora ove izložbe, nego što u njoj učestvuje preko 40 umjetnika i to profesionalnih umjetnika iz Matice, Srbije i Crne Gore. To je jedno moje bilježenje jednog puta kroz 5 likovnih kolonija u kom sam sreo izvanredne likovne stvaraoce, likovne kritičare i to mi je dalo neku snagu da zamolim ih da mi daju po jednu svoju zabilješku koju sam ja večeras ovdje prezentovao. Naravno, sigurno do ovoga ne bi došlo da nisu moja sabraća kao što je Radovan Gajić, kao što je Vlado Stjepanović i naravno ova prelijepa galerija Srpske nacionalne akademije udostojila prostor i vrijeme. Mislim i volio bih da se ostvari možda moj životni san, a i san vjerovatno svih umjetnika koji žive ovdje, dakle u dijaspori, da konačno izdikne neki centar u kome ćemo moći da se okupljamo, da prihvatimo ono što se stvara u Matici, verifikujemo, ali naravno i mi koji ovdje stvaramo da to podarimo Matici. Znam da u ovoj godini se bilježi 150 godina od nastanka države Kanade i da će nekolicina umjetnika sa ovih prostora biti predstavljena u Novom Sadu. To je vrlo značajno utoliko što je Novi Sad nominovan za prestolnicu kulture 2021. godine. Hvala vam što ste mi dozvolili vrijeme da vam se obratim i da se na kraju predstavim. Ja sam Đuro Lubarda, slikar koji živim ovdje u Hamiltonu. Vodim čak i fondaciju Petar Lubarda u Matici sa sjedištem u Herceg Novom i mogu da kažem još nešto, da ću najvjerovatnije jedan od mojih projekata biti predstavljanje za 110 godišnjicu Petra Lubarde, jedan omaž koji bi trebao da se po nekoj mojoj koncepciji desi ovdje u novembru, obzirom da ja putujem u otadžbinu i u galeriji u Novom Sadu ću na jednom naučnom skupu govoriti o Petru Lubardi. Ne to što se samo prezivam Đuro Lubarda, nego što je Petar Lubarda moj rođeni stric, dakle močev brat, i obzirom da imam veliku arhivsku građu koju želim da poklonim legatu Petra Lubarde u Beogradu. Hvala vam lijepo. Ja sam ovdje jedan od malo predstavljenih, od svih ovih zapravo predstavljenih autora, ja sam u manjini. Ovdje je nas nekoliko samo.
I šta je lepo u svemu ovome je lepa količina energije koja izbija sa ovih zidova. Znači, ovdje su predstavljeni skoro svi eminentni autori koji se pojavljuju na kolonijama sa Đurom Lubardom. A ja sam kao direktor ove galerije uspeo da se uguram među njih i da učestvujem malo sa njima, odnosno da ukradem malo njihove slave. Kao direktor ove galerije imamo već ugovorene i dogovorene neke izložbe koje treba da se dogode. Ovog mjeseca se događa ovdje u istom ovom prostoru izložba Mrkić Ozrenka, akademskog slikara iz Sarajeva, a posle njega ovdje će da izlaže Dubravka Mandić, vajar, koja je evo tu u publici. Tako da će, termini su nam zauzeti i drago mi je da je tako i prvi put je tako ove godine od kad imamo novi menadžment ovdje. Manje više izložba je uspešna samim tim što se pojavilo ovoliko autora, ovoliki broj autora. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan Family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Dobar dan. Vi ste vlasnik ovog restorana? Jeste. Ja sam vlasnik ovog restorana. Ovo je svakako najpoznatiji restoran u gradu sa najbogatijom, najprobranijom klijentelom. Jednom rečju ovdje dolazi isključivo elita. Vaše ime je Amy Proliver. Zar se vi ranije niste zvali Milivoje Stojičević Prebranac? Da, zvao sam se tako, ali to je bilo ranije kad sam radio tamo u Sibinovcima kod Valjeva u restoranu Čopor. Da li znate, postoji razlog zašto se ja sada zovem Amy Proliver. Mi spremamo jaku, snažnu, bogatu, ukusnu hranu. Toliko jaku u stvari da, recimo, prosječan gost koji kod nas jede, on posle 15 minuta dobije neverovatan proliv. Ali, znate, vi istovremeno posle boravka u našem restoranu se osjetite zadovoljno, vaša palata je ispunjena zadovoljstvom jer ste lepo jeli, a sa druge strane dobili ste nezaustavljiv proliv koji vam totalno čisti organizam. Molim vas, pa vidite ovaj WC ovdje s leve strane. Pa to se nabiju, tu je red od izlaza. Ovi bračni parovi, evo ovdje sa naše desne strane, mnogi od njih kad završe obrok uopšte ne mogu da stignu na red u WC. Pa tu po stolima, tu seru ko grlice na sve strane, tu su umazani stolnjaci, sve živo, ne zna se ko pija, ko plaća. Ali, to je koncept. Vole, plate, vole i znaju zašto. Ukusno, zdravo. Molim lepo. Recite nam ko su gosti restorana? Pa vidite, evo svi ovi ljudi koji upravo sada ulaze u restoran, evo recimo to je kralj Leopold III. Comment pože pu, a? Ça va, très bien. Evo vidite, tu je, kako ste gospodine Krsmanac, dobar dan, naš čuveni pisac i apologeta, čuveni. To je gospodin Milovan Marić, evo i on je tu negde se sad zavuku tamo. Evo ga, tu je gospodin Helmut Kohl. Achtung, eine Flachmatuch. Dakle, drugim rečima, ovdje je zaista jedna fantastična atmosfera. To je kao jedna bajka koju bi ja želao da se nikada ne završi. Gospodine Krsmanac, jeste uživali? Jesam. Evo, umalo nisam eksplodirao unutra. Nestalo toalet papira, pola knjige sam potrošio. Ali idem da naručim još. Pre nego što nastane dušegupka ovdje u WC-u, ja ću da vam demonstriram najpoznatiji specijalitet našeg restorana. Po mom ocu Ljubi, ovo je u pitanju kombinovana pasta koja se zove ljubaneze.
idemo levo, pa desno. Svaki pokret je izmeren, svaki pokret je odmeren. Ja tačno znam šta radim u svakom trenutku. Sad ću prstohvat engleskog Schwarzwalda, tako, malo ovako. Prstohvat engleskog Schwarzwalda, ovako. Tren limuna mora da ima mali takozvani dašak, prosto vidite, dašak cimeta, prosto da žagne. Ovaj obrok se jede sa slamčicama. Znate, tu mora da bude sučeljavanje, kao raskrsnica života. Ovo je ono što se zove A klasa. Da, košta kao prosječna srpska plata, ali verujte mi, vredi svaki dinar. Izvinite me, molim vas, ja upravo moram da poslužim ovaj obrok našem cenjenom gostu, lordu od Windsora i njegovoj supruzi, kraljici majci Antoneti. Šefe, svi su već pojeli, evo red se pravi. Beži ovde za minut, ima na crkotine da smrdi. Milane, gasi tu cigaru da ne izginemo u pičku, u materima bude pokolj, ovde beži. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem web sajtu serbiantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.